Nawe utegereje kubona monetization kuri channel yawe, ibintu byakomeye rero. Gahunda nshya rero, amakuru mashya kuri YouTube ni uko guhera ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri 2024 umwaka utaha, ibintu bizaba twari dusanzwe twemerewe ko 4,000 by'amasaha n'abasubscribers 1,000, ariko ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri bizaba 8,000 by'amasaha ugomba kurebwa, ugire na ku mashoti ugire views 20. Izo views 20, miliyoni 20 nizo zizajya zigufasha kuba monetize. Aha ngaha rero uko mubibona, uko babisohoye aha ngaha, ugomba kuba subscribers 1,000 niba byahindutse, ariko guhindukaho ku byahindutse, hahindutse amasaha yabaye, aho kuba 4 yabaye 8, aho kuri short video wagusabwaga miliyoni 10 za views, ubu zizaba miliyoni 20. Nk'uko rero mubibona, YouTube program partner yabisobanuye neza. Umu YouTuber creators mushya azaba agomba amasaha 8,000 kugira ngo abone abe monetize. Rero ndaza kubakora video nini, abashaka gukora video mu gihe murayibona.